Ani favorite ice cream. So yang sabo mungkin tunggu yang kang. Omo kai bread no se mo hati sekta ka sanang lagi. Mo kai bread ni kaizak. Jotono no pungkaham hanyo hailam sukiro no rongani katal blogo ge tini hingkai to Mahalaya hingke jotono bere baikna angkai bere Mahalaya sangke tusma bere liya जों बुसामानि से बुसावै मगल फियावै नायखांगानि से 7:30 तामुइ दं हाबनो 8 ता hingke pungzai thanga pura jotono yang tano to datino mane gari rok choli tongbai honga pura pipi papar se khnai tongbai kha Kaporte bro bere sinasa nga tusma bere liya Mahalaya bere nyahan tongmata ma bai khorong ni sing thalanyan tongmani amsi tusma bere liya hingke norokai sapsau bere kha comment kai sadi sangha masma bere liya ya tabang phuni sim blog lai tongo sapsau biang bere bai kha comment kai sadi an blog nai tong ha ke ge tabu khunga khungo tau bora no iko cha mane bread no untuk khai jalne cha bai cha lai ne ke tabu khungo te tam khajine sa ra khan muthu nang lai sinai ta ge no ngai to blog no pes iko amul dut tai bread tongo iko chapati dut tabu cha muthu nang lai sinai te kun sima khaine kirikha tabo hingke ang o ruti no setna nai tongo hingke seria sikang mo haike o ruti belep belep no duto chomui nai thok kisa roi nai set kang kai mane ekdom norom ke khai nguta hingke amo se mo haike setna hanai ang tabo duto ongko tamsane ruti chomui tongmani se belai tonjagoi puilani hingke noromoi thangoi si wasta pano hingke amon poreka amono setka ang koi belep koi ekta belep serinai se serliya ongko mane noromoi thamaika belai hinai angbo aje ruti no wahan dut bai ke sapi goi hingke ajagao chini kisa roi moida kisa sa roi nai angbo hano belep belep ke seri rekai ko haile thok suka adinon te ke seri chamani hingke sa bai ba nangkhang ke thok ya ba gai koro no khonai hi ruti dut hingke moida kisa mosom sa roi nai mo hai kang seri chani mani abo se thok mani anga natun katan halam te rok slamoi tam rok slamoi chai tongoi komka puila o dut bai set mani ge taka chini cha reading pai kha ge tawa ka nang lai nai ko jaga wa no to no khona ka sa nang lai nai mo khai bread ni khlaijak ruti gai dut te tabo hingke ko ang jaga charok nangbai ko bai mamai songa nai tongmani o loti pai tu hemani nostong thangan hne pengma haike mui borok chasine hne sai tongmani angke ge yango bo ongko o bati mano hingke paitu mani nostong thanai ka hne nei horo kutungoi kamte ka muthungoi kran ka tonikai dakti nostong yata cream salanai to ani favorite ice cream tabo hingke ko o dogano phailei nai dogan bwskango haino baksa dogan bondo rogo hingka baksa saimia rok hingka dogan rok mania rok ongoi nai hai khaiye mane poster haike snamoi nai o jaga togoi rena hinai nai nai tonglai mani ko mo haike haino niji no sung slamoi nai mo khai nok ongko dogano thepai rena hinai nai thepai tonglai mata dogano poster thepalai poster Teha buldi ye hai ke ka ang dogan sa kanang eko yango blouse rok nai thongai ta sobjak omo hingke jotono buini order ni mama hingke yango mo katak borok rok amte hairi ni colour nai thujak ang tak borok ni hingke yango kwbangma mo jotono buini order dei subri mai mama tabuk to Durga puja ni bela hingke offer bo roi tongo hingke haino subri paibai buibo hingke ko painani bagai bo ready made bo manthogo hingke mo hingke jotono kurti rok
frog rok boiri ruine subu man mangta ge norok nangai to readymade bonai mano ko mo kai choose mo bo boiri ruine sur pai mani ge ko frog ga ang bani bu sajang ni bage wa shedi pai mani abo subui pai kai ko naithok ni tongkha pura cute ongthanai chum khangka mo ge yangoi ko kurti rok bo tongo short kurti rok ge norok bo nangai tongkhai dakti suri pai badi puja ni offer choli tongo tabo khainase frog ni kurti ni jotono gamo kai jotono readymade mo kai blouse phaljaknai mama ge readymade paimani simia suknani simia wholesale bo norok nangai tongha gai nai phaimano kom price bai wholesale lo nana musungoi tonghai norok insta o dm khaima nang bai ge ko yango nokhona mo jotono sukmani mang abokhe town gisa thangnan nai reading ni paikha ge ma bai tabuk town thalani dugan ni kayekta manai na hajangnai tongo ari hano ge town no bahai ni kisa guri phaima ke ba guri phainai tako durga puja ni ekdom biringai tonghna ge to phano naigina ta bom te thangai nai legena ge nok nai tunan blog no pesak jora mani papa mani papa ekdom satu tuh boleh ke town sabuk khawanya ari hano tabukha oro ari hano phale kasang dogani bagai repiece rok langnani koyekta nei kurti rok ni blouse rok ni bagai ge mono tabura argoi tonmani ge iko yang repiece rok nai tungai chok sok paijak ge sangkai ko blouse piece rok nai tongmani koyekta ke mo painyan bagai no ma phale jauta tabuk ge jaga paibai nai ayango tamsanai Kolkata Bazar phasingo ayango paper rok najangai tongo kisa dogani bagai carry bag rok amorok nanan bagai ge Kolkata Bazar bo habai phainan nai ko sok pailaikia tabo kisa habai thanglani ta Kolkata Bazar bo kurti rok bahai dress rok puja dress rok bahai tonghinai hapnani halemani amose habai nai paikai ko kurti rok simi koyekta kaham tongo ge western dress rok kai mane western wear ni bagai hingkai asuk kunu collection kwrui Kolkata o agi normal din rok ni hainta ge jaga hainu kurti rok simi nai kha tara nai thok da tong hinai ke ang to already pai kha no fuskunu je kongke ba ka so pailiya hainai sinai kata tinin blog am sunong sinai next blog no sunungan